agsagana ka no sino ka man nga agtatakaw. Kundi maskara ka pa'y jaske ka. Saan mo amamaysaan ni Kapitana Orlando de Magipa? Adaytan tiloko. Sige, umasidag ka pa'y. Ay, babadak kita, oy! Sino nilang silo kanyak? Hindi nang ibitin na mabalinsuek! Mga siyaw! Torquato balingbeng! Sikat agtatakaw! Kapitana, my loves, my ex-love. Ay, sana nagtatakaw. Kadwa na, body nak, sana ya. Ex-lover nak. Sumarjan ka! Labed! Dita ka ng aking gain ton bigat! Huda! Kapitana Orang! Ina ti barangay, istrikta iti panagkita ti kaadwan. Na formal, ngem nakasagana amang irupir iti kalintigan na apagsayaatan ti kaadwan. Naidumduma ti galad na apagbutbut ngan dagiti mangkonkontra ken kuana. Limandok ti imana kadagiti tao apapaanawa. Ngem, nalukneng met ti panagpuspuso na kadagiti tao ang makasapol iti saranay na. Kapitana Orang! Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken iti direksyon ni Perry Claro. Musika, JR. Pinartua ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Kapitana Orang! Naimbag na oras yu amin gagayem. Manipod iti Lady L Productions, isagot mi kada kayo ti tuloy ti makalawas sa pakasalitaan ana pauluan. Treasure Hunter! Dito'y programa tayo. Kapitana Orang! Hoy, Obeng! Ha? Barbasan day tao masidag kanya? Umay ka, Obeng! Nagloko na ito nga angkit. Wrong timing kit din. Umay ka, sumunod ka kanya. Manyak! Ditakan! Ay, mabitlaing! Di ka tumaray! Ay, nagloko na. Intarayan nakit din. Sabi, nakakaromet niya agang kitak no kamatak. Mami. Oh, apay akas na tilangab nga imay dito ay adko, JR. Ada nang kita kaburangan. Ha? Burangan? Wan, Mami, nakabusbus ang tilangana. Sino nga'y day burangan? Jack Amoa? Ala, no asino man day dyan nakitam. Saan arumbang akabutang mo? Amang ano dalaang sa nga ilay dito'y barangay tayo. Imbaga lang arudan ni Nanang, adi yun patuloyin tagkali dito asidag ti paraangan nyo. Ngam intultuloy yung laktamad gayam. Saan abale, ta saan unay anaunag ti kalkalyet. Panagkunak ngamin ket asidegan amasarakak dagiti balitaw. Anya?
Unay kayo laki din aya tatang. Ketuan mait. Asidegen amakitak dagijay abalitok. Agbali na kon abak nang. Mangnamnama kayo langit awan. Aging kakadita kat saan kayo pela anamurmurayan? Sanak met anaturog tapno mamurmurayana. Kasanukat aging gayta, jay pela na itagtagainap yung abalitok taday ti ulo yo. Gaputa agpaisaw nga dabalitok, Gerald. Ay, jak amot aramida kata kayo, tapno sardengan yung dayta, tatang. Madadahil laang ti utik yo, iti kababalitok yo. Awan pa'y sirbim nga anak, tadi nakpa'y suportaran mait. Sapay sika kumati tagapagmanak, ta siksikalaang nga anak ko. Nga mawanan itad kuntulaangan iti charity. Nubilang tamapanawa kaun ti kinabaknang kaw. Awanen tatang, agam ang mga kayon. Adayon tinagtang ti arapapyo nga imposible apumudno tatang. Kamusta kan, Pats Orlanda, a.k.a. Kapitana Orang? Ha? Fernando alias Andoy? Sika ka din dayta. Tumpak batching! Siyak nga ron dito yan. Dinakpalagayam nalipatan. Pudun sakit di atap ko crash nak. Mamati aksan at talaga nga awan ti limpyaw kadagiti nabatbati akabatchikaw. Ne, batching Orlanda, met. Slakit din imbaga ma, sana kalimpyo, kat naglimpyok tupay. Nadlaw ko nga minidiak crash nak bay. Saan ka mo type? Saan mo't ama kapagkatawa ti ibagbagam? Saan ka lata nagbalaw? Style mo lata ididayta. Kumanatawa ka nga oray saan mo't anak katawa ti pagsasaritaan. Sa klaing ti kasta kapitana. Isungaro na dinak balipatan. Nalagip na kadagos. Gapo siguro iti panagbadbado kanya. Iso nalagip nak. Tatak ko nga mintin lalaying ngagkawis. Sipod pa idi. Saan adayta pa nagkawkawis mo? Tinakalagi pakken ka. Dayta ayog mo ngagsaaw. Kun dayta kinadusngay mo. May sapay ti kinalastog mo ngagsaaw. Ne, kapitana met. Anyaya ti masapul mo. Nalagip mo man tinagsubli dito'y barangay tayaw. Wen, kapitana. Agsubli ako ditoy. Anya, May mayak metlaeng dagnaed ditoy. Nang rona kita datin na patay gagara. anya ngay dayta. Secret? Ang mga naglameng no sa pola. Ay, amukon. Itultuloy mo lata siguro ti panagbalin mo treasure hunter anya. Ha? Inlaklakay mo dayta nga aramid mo. Adda ka din nasaraka makinabaknang. Ay ket, addan tulak ta, kapitana. Oh, say-sayangem laeng ti panawon mo. Naglaklakay kan nga agsapsapol iti kinabaknang. Ngem awan lata mo tinasarsarakam. Isu nga isardeng mo dayta. Maunat kan taon ngem awan tupay tinaigamam a gold bar asapsapulam. Para makita, kapitana. Addan tulak ta ti makita. Nang rona ket, igem kon di tolbet. Ah, Oray kan kantoy ti tepeng ti gold bar, kapitana. Tapno may bingayan kamat basit iti kinabaknang ngagur oray kanyak. nanay, sumrumutan ti ang tutmaw. Kasano nga makasapul ka iti ko na makinabaknang. Ay, lukat naman dito bag ko, kapitana. Itid mo kanyak jay, inhaler ko. Dali, abutik ti angis ko. Wan, mabitlaan. Di ka nga rin sumarsardeng nga agaangis Taalaag dyan inhaler mo. Kamakama, di taangis mo.
Ayan nga rodan dyan ko na ni J.R. Aborangay. Jack amo Sino nga tangay dayjay? nalabit asa nga ili diti barangay tayo. Wankat nga taa. Ay sige, tarong warak man bi ay. Papanam, Di talaang. Inakalaan jay pala kan ni Torquech. ijay ayan ni Torquato kadi atalaga ti papanam. Wanaw, adapay sa balay a papanam. Mapan ko nga rug alain jay pala. Papanak kumapa sa balingay. Na, Jack amo kun ka. Ay, day tangamin ka taoray papanak at ikam iti sa bali akay papanan. Anya ti amaw. Ang mga no dakit dimot mapan mo saraken itirwar a Jack amaw. Na, Wano saan, mapan kag papansin ije barangay hall. Amumutan, ada ijay ni Kapitana. rugian na kadimanan lo siya. Rogyan nakmanan lo siya kunam, ngam kay kayak mo maut. Ay, ito namang naka ni JR, adan to pa sa bali ako na. Kumporme adi mo lawlawatin na bakbakitan. Di ka man langay. Sige, lalaingam ti agpapansin, pipitaw. Ewan na. May kalagayan. Naglukoon. Mapansamot nga agpaisaw iti ayan ni Urang. Oh, anya, kumusta nga itirik naman daw? Mayaten! Di ka nga rod agkatawan, tapno di mo masuloy day taanges mau. Mayat nga ro katawa, no kitkitain ka kapitana. Makapabang arkagayam si ka. Apay aya nga amin alala kay ang makasaw ket naglalaing dangag palastaw. Sa anak mo't nga rod apapasablogan. Saan kami tapas pasablugan kapitana, batching? Di kagdanag. Tangay tinulungan na ka ng tengel iti angis ko. Tapno di nakitara yan. Ikang to'y ti kagodwa ti balabali to. Anya, mamati ka launay ang makasarak kay ti balitaw. Wen, kapitana. Asidega na makasara ka kay ti balito. Iso asyak to ni Don Fernando alias Andoy Palparan. Don ko naman. Ay, naganasan. Ay wan si kantaw ni Fernando Andoy Palpalaran. Correction. Fernando Palparan. Sana Palpalaran. Palpalaran ka nga raw. Iso nga agawid ka man langan, tama nga no sumrumanin day ta ang kitmaw, kat di tan matingal day ta angis maw, no itarayan na kan, Mr. Palpalaran! Ayan nga tatimbaga ni J.R. Aburangay. Pimanaw nga tan dito'y sorot-sorot. Bas Pepito. Sino na jay? Pamilyar kanyak titimok na kay. Na, barbasan mo day ta sumungat ang naggapo dita barangay haul. Kulat to, paikat, asika day tabats. Andaw Agpada kayo kini Kapitana Orlando. Asana nakalipat kanya. Kasano ko maamalipatan ka katimok mo pa ilaing malagip ka. Mayat, si Katak Ede naging gaita. Gapoy ti temet ko. Agoray ka man. Anya tinaramid mo dito ayan ni Kapitana. Ay di ka katawa Sungbatan nak. Anya tinaramid mo dito kunak. Silarong karak laing medjay. Agras idi kanyak. Nahopya kanyak. Feeling ka mo tandaw. Haman, agpay sumit akras nak idi ni Kapitana. Nahopya nga ron kanyak. Ta, sa bali at type ko. Saan nga iso?
Ay, nangin kalat ang aging gaitaan daw. Sana ka naangin. Tagpay suti bagbagak. Ang sorry lang ni Kapitana. Tasaan ko atay. Biliba ka talaga nito kina-feeling mo, Anday. Ever since the world began, si Kati dakilang feeling iti batch tayaw. Ay ket si Kamite, dakilang kulapit. Ngagkas kini Kapitana. Ang Na, inactive na ka ni Torquato. Taiso tinakanobya kini Kapitana Orlando. ha, Agpat-patingga ka lang iti kita-kita. Ngayon di ka pa'y makabalik ka iti San Juan ni Orlando. sumartyan ka man, Andaw. Awan amok iti ibagbagam. Agar aramid ka lang iti fairy tales. No, sa anak nga guyek iti ulos di 5 minutos. Kahit asawan dayta nga olbodak. Ang naguyek ka, podno ti bagbaga. Awan, ulbod ka nga loud. ay, apo, podno ti bagbagak. Sa anak nga gulolbod. O may ayon, oray ti uyek ko. Nawan, ulbod na itawiyak ba? Alay kon di palak, Torquataw. Anya, Ada pangaramatak iti palak, isungala account. sapay usarek kumapay. Apay ngamin anagado ti kinalim nga abot iti aglawlaw ti low time. Agi pumpun ka lang nga rodan, iti pa'y paraangam. Sa anak nga gipumpon. Apay nga rod nga nakita kinalim nga about. Ha? Ay? Apay nga katawa ka. Ay, awan sa matintilimpyo ang makasahok ita. Siyak! Limpyo ak, pipito! Kasano alimpyo ka, kanday talag kalkalin iti abot ti kukwam. Agsapsapulak ngamin iti gold bar. Anya, Marikrik nak ngamin nga adda ti maalak dito'y asideg ti balay ko. Na ipartaan day ta iti tagtagainip ko. anya. Ay, Ay. Di nakatawaan, pipitaw. Agbalaw kan tulaengan no nabakbak na nga kaon ngem sika. Ay, kumporme ka ba tao? Ano laming nararamidam? Nagadaw tinaulaw ka po iti balitaw. No di ka mamati kanyak di saan laeng. Saan ka mo tapilpilitan? Hindak tulangan agpagatang ken ni Gerald iti pala nga ramatek. Ah, Enjoyem laeng ti kinabak nang mo ita pipito. Ngem daytoy kilaglagipem. Nabakbak na ngaktaon ngem sika. para makita. Imposible martapam ti kinabak ng kautor quets. In your dreams lang ang dayta. Torquato, umayak man. Ha? Nando'y lakit ni Dayjay a feeling ng kitar. Itaman pa yan nagpakita ka, Andoy. Naamuak ngamin, ngagsapsapol kay ti gold bar, Torquato. Katno'y bagak ka na kayo, may saka treasure hunter. Anya? Agpaisaw? Mamati ka matadagaw, Storquets. No, saan ka mamati? Go to hell, Pepito. Ha? Pumanaw ka nito'y, tada kami gini Torquato, nga da panunot na, ken da bilib na iti gold bar, ti agsarita. Anya? Sige, Pipito. Pumanaw kan. Saritaan laeng dagiti manak manday taw. Ay, sana, di nakpapanawan. Manak-manak man. No, kasta nga rod, di ka bali na kontrabida ko lapit. Na, kung lapit kun kunam kanyak,
Nga matadomot lang ti karga ti bulsak ngam sika, andaw. Ano, ita? Angem no, masarakan mi dagiti gold bar. Awan serbi day ta kinabak nang mo. Ama ay diligto kada kami. Anya? Siguro, dayto yung ti partaan iti tagtagaynip ko. Talaga nga adda ti balitaw. Iso nga adda kamot itaan daw'y. Kadwa ka amang sapol iti balitaw. Wen, Torquato. Anda kanyak ti mapa dagiti gold bar nga lain ta. Ay, podpodno ka din day taw. No, saan ka mamate? Go to hell. Kunak lang din. Ay, mamati account. Iso adidak nga ron papanawan. Ay, ayan na nga iti mapa, andaw. Anda kanyak. Iduldulin ko. No kasta nga ron, sa pulin tayong dagiti gold bar. Nay, paingay akas lakila at matay nga interesado ka. Siyempre, gold bar na itanay, best friend taul. Isa sumurtak nga ron nga agsapol kadagiti gold bar. Oh, anya? Naadal nyo ka rin ti mapa nga impakita kata kayo. Unan daoy, saan unay nga adayo dito'y surot-surot ti ayan dagiti balitaw? Kaano nga iti ipapantayo iti daydi adisaw? Ay, ket iti kabita na gundaway. Ang imsan yun nga bagbagay di sa bali. Tapno awan ti agipulong. Ang mga no sa bali pa iti mairanod, no ado ti makaamo. Sige, andaw. Wen, awan ti pangibagbagaak iti maipapan iti panaghunting tayaw iti kinabaknang. Certified Treasure Hunter akon! Makakita akton iti pudpudnaw a gold bar. Ay, oras siyak mata. Manayonan ton ti kinabaknang kahoy. Pepito, sikati makamoy ti abasto tayo. Ken, usarin tayo iti paghantingan tayo. Kasi kami ti adokartana. Wayne, awan problema. Tinapatay kit masarakan tayong dagiti gold bar. Papanan yung tatang, apay tayo bagyo. Ada na patag papanan mi kada pipito kanandaw. Sa dino, Di talaeng? no di talaeng, aping haruda na ngala kayo iti kawasyaw. Nagadupay dagita nalayaw. Kaslag talaw kayo mo iti manungal daw. Talaga mabayagan kami iti papanan me, Gerald. Papanan yung aminaya. Di nakpilitan amang ibaga ta amangan no ibagak. Isungarod tatang. Ibagayon, tapno amok ti pang sapula kada kayo no saan kayo makaawid. Mapan kami aghanteng iti kinabaknang. Anya? Talaga na ipaltiing kanyak iti tagtagainip ko nga adda balitok, Gerald. Iso amapan mingarod sa pulen dagijay akinabaknang. Tatang, agbambanog kayo laeng. Saan? Agpaypayso na ito, Gerald. Adda nga ruden ti mapaken ni Andoy amang ibagbaga iti ayan dagiti gold bar. Iso a silent kalaeng, Gerald. Di kagsasao, tapno awan ti sabali a makaamaw. Amangan no agawan dapay kada kami dagiti balitok no masapulan may. Papanampi, Pets. Apay ngagtalaw ka. Kas kala makitaray mo ton, tanagala ka pa iti kawusmaw. Asinaw ti kasinarakmaw. Na, taagisum kitday. Asinaw ti kasinarakmaw. Ada nakitam abakat nga itaray maw.
Nalipatam samutan nga da asawa kan anak mo, Pipets. Imbaga kaya nalipatak. Sumanaokan to mga minlusya. Pagsayatan di papanat. Sa dino nga road, ibagam atap no amok. Ay basta, di mo namuan. Saan abalay ta pagsayaatan may ti papanat. Kaano nga ron di pa nagawid mo? Kasanaw di talyer. Saan abalay ta damot talkak iti talyer. Isupay lang ti makamaw. Amo ka di nabaybayan day jay. Apay nga men, adi mo pa'y la idiritsa no papanam. Mamuam tulat ta no maalamin ti gagarain may. Maday no ibagakan ka, tadamal malas day tangiwat now. Anya, nagalas kan a tao, tamalasak pa'y gaya mun kan ka. Di ka makawawat. Day tangiwat mau, tadamal malas na. Tanangiwat ka ngamin onay. Ang mga numakaibalikas kay timang malas iti pagnamay, narigatan. Isasana na masapol ang maamuam. Hagsagana ka lang, numamwak ka sa bali ti ar-aramidam, Pipets. Dayta, rugyamon tagsaw iti kinamalas ako na. Ha? Hinakman lang itayan ni JR tagpakadak may kankwana. Naimbag pa ni JR ko akasasaw, tapang pabuinas numangag ko titimak na. Mabayag ka iti papanam, Daddy Pogs? Depende, anak ko. Sumurutak laangan. Ay, saan may parit ti ubing iti papanan may. Saan abalit damot ni mamim akadwam. O sige nga, Rod. Basta di kagbaybayag iti papanam, ha? Saan abali? Oray mabayagan kami, basta maalam iti gagarain may. Pepito! Umaykan! Ha? Niburangan day, Jay! Anya? Ay, hehe. Sika talaga. Ay, di mo ibagbagaday tawain. Tama nga no agbabaw kat di nakisurot iti papanan na. Daddy Pogs! San abali, tanasingput day jay. Gayam ko ni Andoy aburangan ako nam. At idog lang ti buok ken barbas na. Ngam nasingput ni Andoy, anak ko apags. Medyo adayumetan tinapagnatayaw. Ay, adayo ka di pa iti. Pag naintayaw, andaw. Ay, sigun di ti mapa. Ada, ulyan kayo bantay. Anya, kasanungay nga umuli tayo iti bantay. Kat agang kit kamay. Imbagno ka ba alam? Mangkita kayo iti sa bali pagnaan. Pinasayaat. Itad mo lang ang timapa kada kami. Tada kaming ganitor kwato timapanitayan dagiti balitaw. Andaw. Agbatikan. Anya? Ay, sana babalin. Kasanon no sanda kay bingayan iti maalayo balito. Kasanong nga rin na makadanon tayo itayan dagiti gamang. Ay, basta magnatayo lang. Makadanon kayong tulat ka. Ay, Tinglet yang isko, tapnusan na kita yan. Kaya nga dati inhaler ko dito'y, no bilang tagang kita. makabannog madamdaman nga ituloy tayo ti magna. Ay, kaya't ko pa iti agtugaw iti mabayag. Na, kung lapitak lang nga roday, na dinakarkaroon nga agbalinak akas lakawayan na inya po itinagadaw a pinagnatayaw. Andoy, apay nga adi ka nagsasaw.
Si bibiyag ka kadipay? Turquoise. Napistin sa amat ng treasure hunter na kadwata. Turquoise. May kan pipita ko na kuma. Ay, salak pa yan na peste. Ang mga noon una kayo pa yan mapeste. May gamak pa, dagiti balito ka, ginagara kayo ditoy. Kasanaw kat kalat, anagulimag ka. Ay! Pana, itong kaliti. Punti kayo ang nagsanggiram pipitaw. Dandanin timuging mau. Ay, jakpay kaya timatay. Pumanaw tayong ditaw. Baybayan tayong ti gold pa. Anya ti mapasamak kadag iti talo iti dayta agundaway. Masarakan da nga tati gameng asap-sapulan da. Gagayem, di uliwayan na denggan ti tuloy ti makalawa sa pakasaritaan anapaulwan. Treasure Hunter. Dito'y programa tayo. Kapitana Orang. Nagparangan dagiti artista tayo akas kada. Emily Kalika, iti papel a Lucia. Perry Claro, iti papel nga Andoy ken Gerald. Zayan Franz, iti papel a Pipito Jr. Eddie Bona, iti papel a Torquato. Jovi Dupais, iti papel a Kapitana Orang. Kentoy Pagayamyo, Ferdinand Feria, iti papel a Pipito. Sound effects ken musika, John Dupais Jr. Manipod iti pluma ni Jovi Dupais, ken itimat direksyon ni Perry Claro. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions ken Lady L Channel. Kapitana Orang!